Inkuru zitabwa muri yombi za bamwe mu bayobozi b'amadini zimaze kuba ikintu gisanzwe. Ni mu gihe politike n'amayeri abyazwa inyungu n'aba bayobozi b'amadini yavumbuye na leta igahita ishyiraho umusoro, nabo bagahita bafata iya mbere mu gucucura abaturage utwabo babinyujije mu butekamutwe. Bamwe muri abo bayobozi ibyabo byatangiye kumenyekana. Ndabasuje kandi mbifurije amahoro y'Imana mwese mudahwema kutugaragariza ko turi kumwe mu biganiro dukunda kubagezaho umunsi ku wundi. Mu nkuru twabateguriye idasanzwe ya none iribanda kwa pasiteri bakomeje gucucura abakristo twabo bitwaje ubukene bukabije bafite. Gusa bikaba biri kuvugwa ko imwe mu mpamvu iri kubitera ari ikibazo cy'insengero zafunzwe, bityo abapasiteri n'abashumba bakaba barabuze amafaranga, bagafata iya mbere mu gutekera imitwe abaturage babizeza kubasengera nabo bakabaha amafaranga. Imwe mu nkuru imaze iminsi ivugwa hirya no hino kuri iyi ngingo ni inkuru itabwa muri yombi ku mushumba mukuru w'itorero Zarephath Holy Church, akaba yitwa Bishop Harerimana Jean Bosco. Siyatawe muri yombi wenyine, dore ko n'umugore Mukansengiyumva Jeanne batamusize. Aba bombi batawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Nukomeza kubana nanjye muri iyi video urasobanukirwa byose byerekeranye n'amayeri n'amacenga uyu mupasiteri yakoresheje mu gucucura abaturage benshi utwabo. Si nawe gusa, dore ko n'abandi banyamadini by'umwihariko abashumba n'abapasiteri twagiye tubumvaho zino ngeso. Njye mugiye kubana muri iyi nkuru idasanzwe ya none ni Habimana Jean de Dieu, iyi ni Deep Media TV, mbahaye ikaze. Tariki 9 z'ukwa 2024 nibwo hamenyekanye amakuru avuga ko umushumba w'itorero Zarephath Holy Church Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore Mukansengiyumva Jeanne batawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo kwihesha ikintu cy'undi n'icyo gukangisha gusebanya hifashishijwe amafoto y'urukozasoni. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko uyu mugabo n'umugore we batawe muri yombi tariki 9 Ukwakira 2024. Kugeza kuri ubu aba bombi bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe iperereza rigikomeje hanakorwa dosiye gashyikirizwa ubushinjacyaha. Amakuru ahari avuga ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko umwe mu bantu basengera muri Zarephath Holy Church ari we watanze ikirego arega umuyobozi waryo ko yamusabye miliyoni 10 amwizeza kumusengera indwara yari amaranye igihe kirekire igakira. Hari n'unkurikiye ushaka kubeshya, shaka ikindi gihugu ujya kubeshyamo, ariko kuza kubeshya mu Rwanda nta garanti naguha. Hano mu Rwanda ho ndumva nta garanti naguha. Umuvugizi wa RIB yirinze kugira icyo avuga ku bijyanye n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoresheje amafoto y'urukozasoni. Yaragize ati iperereza rirakomeje ngo hamenyekane uburyo bakoze icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni ndetse n'uko ayo mafoto yabonetse. Aha ni ibintu bitangaje tudakunda kumva ngo umushumba arakangije umukristo amafoto y'ubwambure bwe, aho ukibaza uti ese ubaye amafoto yaba yaramugezeho gute? Ubundi umuntu wese ukurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya yagihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3, n'izahabu itari munsi ya miliyoni 3 ariko zitarenze miliyoni 5. Iki ni igihano giteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko rigena ibyaha n'ibihano muri rusange. Ni mu gihe icyaha cyo gukangisha gusebanya cyo gihamijwe n'urukiko bahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarenze imyaka 3, n'izahabu y'ibihumbi 100 ariko kitarenze izahabu y'ibihumbi 300. Abadamu mutabyara baganga barabarahiye barababwira ngo ntimuzabyara. Hari n'abagiye gukwiteza intanga nabyo byaranze. Hari abarara mu Rwanda n'imyuka ibaniga. Ndashaka kuvuga hari abagendera mu mbago mutazi uko zaje. Komeza. Keep on. Ibi wajya kubikora? Take it back. Yego genda gace gace. Yes, slowly. Wumva imbaraga. Ubundi ni ibintu bimaze kumenyerwa ko amadini yabaye business. Ahanini amadini mu minsi ishize yarakomeje kwiyongera agamije kubyazwa inyungu mu bakristo, yewe rwose ukabona yujuje ibyangombwa byose bishoboka kurusha na ya madini yayabanjirije, bityo bigakururira abayoboke benshi kuyagana ku bwinshi. Ako n'ubundi ni nabyo, ese ubundi bajya gutangira business utujuje ibisabwa?
leta nayo yabibonye neza ko izo nsengero icyo zigamije ari business, nayo ifata imyanzuro ko ayo madini rwose yajya atanga imisoro ndetse rwose bakaringaniza na leta. Impamvu kano kantu nkavuzeho ni inkuru y'ifungwa ry'insengero nshaka gukomozaho rifitanye n'isano n'ibyaha biri gukorwa n'aba bapasiteri n'aba bashumba b'amadini. Murabizi neza ko leta yabateye imboni ikababwira iti mutuze tugabane n'ubundi n'abaturage bacu mwacocora gutwabo. N'ubundi leta yaravuze ati nitugabana kwayo mafaranga n'ubundi umuturage azamugarukira mu bikorwa bitandukanye nko kubakirwa amashuri, amavuriro, amasoko, imihanda ndetse n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye. Gusa mbere y'itangazwa ry'imyanzuro insengero nyinshi zari zamaze gufungwa. Sasa rero reka mbasobanurire neza ibi bintu kugira ngo mubyumve. Ndabyibuka neza hari tariki 3 z'ukwa munani 2024 ubwo leta yafungaga insengero zageraga mu 5,000 naho 14,000 zose ntabwo zari zujuje ibisabwa. Ubwo ni hafi 70% y'insengero zose mu gihugu. Aha RGB yari ifite akazi katoroshye kuko bari bamaze gutahura amayeri yose abayobozi b'amadini bakoreshaga kugira ngo binjize agatubutse. RGB nayo yahise bishyiramo ingufu ndetse n'ingufuri nyinshi zishyirwa muri zimwe mu nsengero, none ubu harasenga umugabo hagasiba undi. Ubundi nyuma y'ifungwa ry'insengero zimwe na zimwe RGB yakomeje ubugenzuzi, umubare w'insengero zifunga ukomeza kwiyongera umunsi ku wundi. Si byarangiye gutyo gusa kuko n'ubundi nyuma yaho hasohotse imyanzuro yatangajwe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ko n'ubundi izi nsengero zigiye kujya zisoreshwa. Yabitangaje ubwo yagezaga impanuro ku badepite bashya yari tariki 14 Kanama 2024. Gusoza inkuru yacu ya none nasoreza ku kibazo kigira kiti ese turagana iki insengero nyinshi zifunze ariko utubari twose tukaba dufunguye? Mbwira nawe uko ubyumva muri comment. Gusa njye uko mbyumva nuko hari impungenge zikomeye ndetse n'ingaruka ku Rwanda rwazagirwaho no gufunga insengero kuko rushobora kuzatakaza abantu benshi bishora mu bikorwa bibi kandi bitandukanye. Urugero twabwira nk'aba bayobozi b'amadini batangiye kwishora mu bikorwa by'ubutekamutwe. Ikindi nuko byazarushaho kongera umubare w'abasinzi nk'uko nayo babwiye ko niba insengero zimwe zifunze ariko utubari twose tukaba dufunguye, bamwe mu bakristo bazayoboka utubari rwose nta gushidikanya. Gusa hari icyizere ko umubare w'insengero zizafungurwa uzazamuka ku kigero cyo hejuru kuko insengero zimwe na zimwe zatangiye kugenda zuzuza ibyo zasabwe. Inkuru yacu ya none mureke tuyisoreza ariko utanga igitekerezo cyawe muri comment. Ese haba hari umupasiteri uziho ubutekamutwe cyangwa wabugukoreye? Ese ubona aya madini y'inzaduka yaraje ari igisubizo mu muryango nyarwanda cyangwa ni ikibazo? Reka mbashimire mwese twabanye mu nkuru ya none. Njye wayibategure nkanayibagezaho ni Habimana Jean Dodi. Iyi ni Deep Media TV.